Ya Bayke kança oldu uşul? Östürüm. Ya qanday? Assalomu alaykum. YouTube'ga tartasızmı? O ayım bas. 88 bo'ldi. 88 ming bo'ldi. Bundan bolcha? Bundan 88 ming bo'ldi. Ha, aydan. Ha, canavar. Çüden. Ye, buna молодец. Nar. Nar, ha, buna ortaga çıkla, ortaga. Ortaga. Çüden. Assalamu alaykum tuğanlar, hurmatlı görüşçüler. Bugün 13 yanvar tuğanlar, yanvar degende jattap keldim. Ötkünde adашып айтып алыптым эле. Tuğanlar 6 gün Пригородный мал базары. Ушул жерде бүгүн полный жылкарды тартып берем. Азыр астыбызда бисмилла деген эле бир кулун турат. Быйылкы кулун дейт. Базардын чоңураак кулун экен. Азыр сиздерге айлантып көрсөтүп, номерин алып берейин. Быйылкы кулуна, быйылкы тулган, Кайсыл айда тулган? Билбейт экен тошунасын. Быйылкы кулун дейт, бирок суага экен. Канча сурап атасыз? 120 миң сом дейт. Канча беришти? 80 берди. 80ге берип атыптыр. Номериңизди айтыңыз. 998 дейсизби? Ошондой код сиздики. Кыскасы 0998 554 777. Ушул номерге кайрылыңыздар. Местный кулуна? Мына тугандар, местный кулун экен. 120 миң деди. Анан кийин дагы бул жерде да бир 2 кулун бар экен. Байланып турат. Базар 70 миңден бери деди. Эмнеде байкелер сода кылыптыр. Ээси 90 сурап атам дейт. Мына кулун сизден беле? Сиздердики эмес, а? Сиздикиби? Мында азыркы 2 кулунун ээсин таап алдым. Канчадан дедиңиз эле? 100дөн. 100дөн экен тугандар. 100 миңден экөө бирдей баа. Номериңизди айтып койсоңуз, экранга жазып коеюн. Одан номерди айтып коеюн. Номер жок экен, болду тугандар. Эмнеде номер акабиз Айт номерди, эмне болот? Бар экен. 0221 26 07 85. 26 07 85. Мына айлантта көрсөтүп коеюн. Илим жылкар мына сокулук кыскасы Бишкектин мал базарында табыз да. Буга кирет деген сен. Мына албы? Жок, секилнетебей экен. Өткүтейинчи. Салам алейкум. Келет, мына азыр да дашыга көрсөтүп коеюн. Астыбыздарда дагы бир кулум бар экен. Буну 100 миң деди, байерте менен сурап өткөнмүн. 100 миң сом быйылкы кулун деген тугандар. YouTube'га тартып коерейинби? Номер калтырасызбы? Канча беришти базар? Мен тапкан жок, сиз тартпадым. Артыңыздан кулун тарттым. Канча беришти базар? 80 миң беришти дейт. Байкебиздин номери жок экен, алып берейин десем. Азыр сиздерге дагы жакшы кулундарды тандап көрсөтөйүн. Салам алейкум жеп. Кандайсыз? Сырсыз? Сизби? Эмне эле? YouTube. Азыр тартып коеюн. Максатка. Немел? Ол Ана неде дагы бир бей турат. Бул бейин дагы сенасын билип кой. Бей канча экен мына бей? 120. Апрелде туй ичинде бар. Боз бей. 120 миң сом. Жаңы ачма десеңиз, а? Жаңы. Жанда тайды канча деп атасыз? 50 миң сом. Ургач бергекпи жандагысы? Ургач экен онда. 50 миң сом. Бейни 120 миң сом дейт. YouTube'га номер калтырасызбы? Айтыңыз. 0509 1485-75. 1485-75 тугандар. Ушу бейге тайга салсаңдар ушу хозяйны. Азыр сиздерге дальше дагы көрсөтүп коеюн. Жактан. Байке канча сурап атасыз кулунга? Экөө бирби? 50дөн 45. 50дөн 45тен дейт тугандар.
Bakiyözüge çala berесиздер. Urgaç bunlar. Hazırkı. Bıçak, yasalgan bıçaklar. Kaçadan ödəsiz? Tatmayın mı? Biye ya? 85. Biye 85. Kaça tuğdu? Ekim tuğan biye 85 mi son? Alsak sonuna gösterip koyun. Tak. Canından mal жерде дагы bir өспүрүмдөр бар экен. Азыр. Нал тайларды канчаны өтөсүз? Баасын айтып көрүң, болуптур, номер айтпай эле коюңуз. Баасын. Бул кетеби же бул жака? Сурайын деп эле сонда. Бул бир жака жүктүрөт дейт. Onlardan da bir öspürüm tay var ekan, erkek. Bunu kança dediniz ile? 70 adam. Erkek ha? Erkek. Erkek tay 70 bin so'm. Onlar pazardagi real balar. YouTube kanal, YouTube. YouTube'ga nomer qoldirasizmi? Yo'q. Пока meren satılıp berdi deseniz ha? Tak. Bunda da bir tay var ekan, erkek tay ekan. Bayka kança sıradasız? 55 mi son deydi onlar. Tuğanlar mına жерде оптом тай бар екен, арзан баада, дүң баада дейді. Басы 35-тен Ургаçtalar. Ургаçtalar 35 mi sondan ha? Oldu. Байкебиздин номерinizi айтып коюңуз го. Номер Залкар номерди айтчы. 0702 123 123 800. Şu номерге байланышыңыздар. Оптом жана дүң баада. Мына четтен бул четке чейин да? 10 баш бар. 10 баш бар екен. Чоңдорунда кошуп берет 40 000 гектарда. Мына чоң кулундарды дагы кошуп беребиз дейт. Калганын телефондон содасын келтиресиздер. Yok, teziraq çıkartacak. Boldu hazır mına. Hazır bile çıkart şu жерде bölüp. Boldu hazır tartıp öyle çıkaram. Hazır dagı sanlap tartıp koy. Bu jaktan biraz çoğurak kulundar bolsa kulundardı, olsa attardı tartıp bereceğim. Şap kançada da? Mına kulum varken примерно ориентировочный sen aslında siz tartmadın mı? Mına kulun tarttım. Çıkarmıyorsun. Tartmadın. Boptur kançada ötasiz? 43'ten. 43'ten. Oldu. Oşa tele koysaz. Tak, 43'ten dedi hazırkını. Kançada ötasiz tayga? Erkek ha? Erkek 60 bin so'm. Haydi so'rat aldı deydi. Assalomu alaykum. Tak, bunda dagı bir biye geliptir. Жақшы biye ekan. Şep biyeni kançada ötasiz? Pulun meyen kançada ötasiz? 250. Hazır içinde de var da. Kançada mı? Yok, 250 deydi. Pulun meyen 250 mi? Özü ensi бар турган, ensi бак дейт экен тугандар. Эми бул жактан секин аттар жакка өтөйүн дагы, сиздерге аттардын сенасын, маалыматын билип берейин. Мында да бир өспүрүм турастырап коеюн. Көзгө жакшы көрүнүп. Канчада өтөсүз өспүрүмдө? 250 дейт. Кунан чыкмайбы? 250 миң дедим бул өспүрүмдө. Attарды hazırlamayı kirip alıp çetinden tartıp çıkarayım. Şuna tuğanlar, Pirgrad'ın mal bazarda bugün atlar biraz koyurak girgen. Açık kesilen malumatını alıp vereyim. Yandan kançada ötasiz, çetkine. Assalamu alaikum. Qandaysız? 170. Yaşıça? 4 ası. Ulağı var mı? Bağı var 170 bin so'm. Tutuqalı attın turgan turpады. Nomerdi qanday эле? Nomerdi айтып коюңуз. Азыр байкебиз номерин карап алсын. Мына бар экен мына. Мына жерде. Ушул аттын номери азыр телефондон карап атат. 54 менен 0554 Мына тугандар. Ушул 70 30 68. Аттын улагы жакшы? Улağına garanti. Ulağı uyaktılbaş deyip. Uyaktılbaş. Allah'a şükür. Görünüzdür. Жақшын қалған малыматын телефонын сұрай Бер бастыры. Ramazan. Direkt 3'ü de koyarız nar veri.
Tabrosu da var eкен, жан başında 86 değil. 86 деген тамбуросы бар. Эми экинчи армияда К7 де эмеде Алман деген аваз аттар бар. Қана тоспы. Өспүрүмбү? Yok. Ha, İkisi. ha ekасы yok. Ana. Burası kança dadasız? 130 ming so'm Alman ağzının atı. Ekасы eкен туғандар. Бұл кишinin. Номеріңіз қандай эле? Алман ака айтып коюңуз го. 0702 87 87 56 56. 56. Alman ağzının atı tuğanдар. Yer vaqti ana Өтө курч резуде өткөндө дагы жакшаттарын чыгарган. Рамазан. Бул кишинин аты Дачада аэропортто улак болуп аткан жерде турат. Сарайы. Assalamu alaikum şef. Аксы. Элин жылкы бар. Адашпаң. Канча деп атасыз? 150 миң сом баасы. Жашы канча? Эс деген таброс бар экен, жан машина билбеген 150 миң сом. Канча дедиңиз жашын? 2 асы. Номеріңіз қандай эле? 505 0505 39 39 93 Ушул эки номерге байланышыңыздар. Азыр дагы тартып көрсөтөм. Сонар бул жерде дагы бир кара ат түшүптүр. Байкез номер созак номер жок экен. Баасы канча дедиңиз? 250 а? 250 миң жашычы? 11 жаш. Özünde hoş tatlı var. Özünde hoş alır. 11 жаш 250 миң деди. Номерин унутуп калдым дейт. Алып бересем. Если ушул карат керек болсо комменттерге жазсаңыздар, менде номери бар. Азыр карайын десем, убакыт өтүп кетчү да. Жигит бер айда. Сеники тартып кайын. Болду, токтоп тур. Assalamu alaikum. Öküm kança bul? Kançaga? Satılıp tur negizi. Öküm kança oldu? Şef kandaş. Kança satıldı kaldı? 85 kaldı. 185 ming aldı. Жаңасы. Жоқ 185 ming oldu deydi. Жаңасы екен. Базарда қазір сатылған баасы екен. Мына ат қанша екен? Мына К7 деген. 200. Жашычы? Жашы 5 жаша. 5 жаш 700 миң сом. Дейт. Номер қалтырасың бі ютубқа? Номер қалтырбайды екен туғандар. Так, мына аттың тұрған тұқпаты. Азыр дальше дағы көрсетіп қойайын. Жақтан айланып. Мынаны қанша деп отырсың Қашқа жердені? 180. Жашычы? Жасы. Улағы жақшы ұқсайды, а? Номер қалтырасыз бі? Ютубқа. Түрттірің ар, жақынырақ барылайын. Айтыңыз. 0709 59 44 14 49 туғандар. Ушу номерге байланышсаңыздар, мына торат квадрат қой. Қара байыр ғой дейм, қырғыз жылқы таза. Ушул аттарын айтайын. Так. Ушу торат қанша екен мына торат? 350 миң. Содасы бар, а? Улағына гарантия. Улағына гарантия дейт. Мына таздан екен. Номерді айтыңыз. 703 07 44 06. Шу номерге байланышыңыздар. Жашы қанша? Жашы 2 асы. 2 асы. Квадратқа 3. Таза. Келеверсин, любой қаласа чауып көрем деген. Болды, нары бері кішіне чауып-чауыпындай салып қойсыз. Любойна салып. Сара жерден қал. Қораттың олағы жақшы деді. Қалғанын телефонын өзіңіздер сұрай бересіздер. Бүгінгі Пироградный мал базардағы 13 январдағы бағалардың шынай болды. Каналға жазыласыздар.
Bak daha koyuyorsun.